nkura mucyo mwibali ya mkamoite Yesu Kristo. Arakinta kingoza kubagana hono y'ikiro kino. Arakiro kimu kabandiyo nitebeze nziri ningenda, nitebeze nziri yo kwikira no buli kwera. Ingamba mujunu wegarukemu Yesu Kristo aliyo naiza obwire buhwereye obo kutwarwe kanisa. No itagisibwa okwehoraho habintu byensi okajuno okamarira. Ati oli angamba ati okujuno ko kuntebeza nido akugomere. Nindora abantu abagenda mugehena katule bingi. Abaki na enyo teikarante tukagenda mugehena. Arakinta kingonza kugambira itegereze ingu mugehena gali mazima abakujayo bingi. Kusikira Biblia niko ekugamba omukitabu ekya Matayo sura musanzu rukaro 13 na 14 ngo bingi abakujayo mugehena. Baitu buli muntu uko kayo mugehena oku buli muntu no saso okwawe. Mkama simwe nkaba nimbagambira bwake sobange nyo mkama Yesu akantwara enyoleka gehena ejo mirundi nyingi kinantwara mukole kwa no vision na nyoleka gehena ejo abantu bali omugehena nkaba nindora abantu bali ombataga buli muntu no si okwawe buli muntu no saso okwawe hanyuma na ijuka obwire munsi obwamazira hanu olemero kujunu no kyeidukya hanyuma otakene nkora saba kugaraho kugaruka enyuma nkarora abantu mugehena bagonza kutorokayo kwijana munsi betubene mugisa ugo kusobora okubagara kuno munsi obusawa muhanda nubo Yesu yantumire na ngamba garukayo yoleka abantu bange ekisana gihana nkwe kwisana abantu bange batamalira mumuro guno gwarora muntu wa mukame kinkugambira akaire kano akoine kakozese ojuno maliro mkwikira no buli kwera ono mukaba ningambira kana gamba ati nyowe ibintu binu nimporo nikyavyenda makeup zange nikyazenda amasoka ganga agago kusiba nikyagenda ebi bijaguzo Christmas ebintu ebyensi ebi byona nyo nimporo nikyavyenda ati yobo gamango ebi tubereke empeta tuleka kujwara tuleke necklace kujwara byo mato tubereke ebintu kanovugumanganiza muno kanogumanganiza muno okujunu hati ebintu kangambire ego mazima wabobine no tasya mugehena no malira mugehena beitu obo kumakuka kuri mugehena nibo norora obu bintu niko cyali kitali kigumanga ine muno kubireka abo kuba kuri mugehena omuro nukuba nigwokya no juka buli kantu kona no juka buli kagisa kona kenziri ya kwikira wala makwikiriza kujunira kimu mukwikira no buli kwero kwa mazimu. Biblia negambo mu kitabu ekya Luka 10 rukaro 10 oli musejo mugudo wa Lazaro akamalira mugehena mukama asimu hanyuma na sazunu akyaliyo myaka ekwingura mu 10 akyaliyo nasya hati kuri bo kugiyaye cyo kusasa muno Biblia nkwegamba mu kitabu cyo kusukururwa esura 20 ngo abo bona abali mugehena obwira buza kwikamba ihwayo mbanago mu nyanje yo muro hati nicyo sebye kwegendereza okajunwa sazunu okosakano akagisa kurungi okajunwa kamalira tamalira mugehena webale complete